Masovna imunizácia protiv koronavírusu u Kulskej opštini počala toho týždňa. Za terasše hraždanie opštiny vakcinujú len na jednym meste u Kuli, ale u všetkých naseljených mestoch odredzení punkty, na ktorých hodno prijať vakcínu, keď za toto bude potrebi. U Ruskim kerestúre za totu namenu odredzení prostoriji u sportskej hali. Z jedного боку, да poviem, od Borisa Kidriča, що буде уходити, там яка ще уходить на трибіни, і odrezali sme 3 svlačionici z obliekальні, де люди ще будуть добивати вакцину. Після того ще буде виходити з заднього боку на Русинську уличку. Odnosno Veska už budú tam vychodziť. Co ще того дотика, teraz nemôžem точно povedať, kedy to ruši. Všetko závisí, keď ľuďoch bude prijavené. За ті 2 дні, що були по teraz vakcinisano, keď знам, було, може бути, такі 72 z ruského kerestúra, ktorí znači už dobili vakcínu. Každý, kto še chce vakcinovať, treba, že by še prijavil na číslo telefóna 0800 222 334 alebo prek sajtu www.euprava.gov.rs.